yese yelelelelele numubabaro kubona umuntu kuyundi bajyana ari bamwe yabusenga nudasenga natandukaniro ririmo hagati muri bo yelelelelele numubabaro kubona umuntu kuyundi bajyana ari bamwe yabusenga nudasenga natandukaniro ririmo hagati muri bo shengero nimuze tube umwe kugira ngo tuze turagurwa mirwa mw'ijuru baririmbyi nimuze tube umwe kugira ngo tuze turagurwa mirwa mw'ijuru yemeye bitanga kumusaraba kubanje nawe yemeye bitanga kumusaraba kubanje nawe yelele mama we nimuze dukundane nimuze dukundane kuko umwami w'amahoro yadukunze nimuze dukundane nimuze dukundane kuko umwami w'amahoro yadukunze yadukunze Yesu urukundo yadukunze umwami w'amahoro yemeye bitanga kumusaraba kubanje nawe yemeye bitanga kumusaraba kubanje nawe yelele mama abari Afrika Amerika nimuze dukundane nimuze dukundane kuko umwami w'amahoro yadukunze 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 gushima mwami Yesu kubitangaza abakoreye abantu bari mu isi inuma n'intunguru twari kuzikura waravuye mu ijuru uraza mu isi kugira ngo uducungure izina ryawe rishigwe hejuru mwami Yesu turagushimiye haleluya yaratubambiwe ku musaraba twarabo gupfa rubiyoyo aratutangira aratubambirwa mwami Yesu yaratubambiwe ku musaraba twarabo gupfa rubi maze aratutangira aratubambirwa mwami Yesu yaratubambiwe ku musaraba twarabo gupfa rubiyoyoyo aratutangira aratubambirwa mwami Yesu yaratubambiwe
ibinyabugingo birahimbasa imana, natwe abari mw'isi turatazira. Aha, doze 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 doze. Ntaco twotinya turi kumwe na Yesu, ntaco dukanga dufise umugabo akomeye. Urashobora gutambira Imana. Aha. Ivyaremwe vyose biramuhimbaza.